zani mkono yabo kandi baragiye mu university kugira ngo baza kubyegerayo kuyo babyegire ombagenza babo mwene hati barabegera abagenzi babo mwene bashomesa kuba kwega nabo bakatana kwegesa abana bashobora bakabagaba bine ubwenge nk'ubwo cyakwira ikirungi munonga nabwo cyo government iriho system ejo kugira ngo abashomesa begese abana za projects bekore nangwa abana bekore projects zabo abashomesa tubakuzikora umushomesa nagamba umwana ngo arebe cyakwasa kwekoraho kaka project kaka kareba umwana we yakora ikintu cy'ikirungi munonga yacu ko mushomesa mbona abashomesa ko kwambuza nawe bine kwegesebwa kandi government etiriho program yo kubaneta abashomesa centers kubegesa how to run okubashimiye kutwaza ikintu echa competence based learning ngashi skills development so nebeta ebegesa abakugu abahangu babegesa kwashimiye kutwaza n'ekintu kiri ku developinga kitandikye gukora hatu mwango mu kitandikye gukora nangu kine act yacho act 2025 ebakweta TVET act 2025 president akaitaho mukono 2024 yajyangwe kore nahatandikye gukora amashomero aga skills development schools akogisibiye mukono munonga so nko kwambuza abashomesa bo babegesa kandi abashomesa nabo begesa abana kugira ngo batumunkora age program ya government ya competence based learning nagaruko wa priva ubwa hati ikintechi kiri aha abashomesa abeji n'abazire abazire bo baka appreciating abata nasho kubasa kongeraho ahabeji babo nashabana babo nasho kutokuja kwata abashomesa ukugira ngo nabo babase kwakira igikanisha mamwe bajangu ahiyo kacura mukigumire ibintu kagumire abamutu bakabucengerezo abazire bo bakakora ki namnongo mukwekangu bayambaho okushanga ngo mweji yabasa kubana tunga obwegese bulungi muno we bare mutebekana sawa program mbeno noreba burijo ekintu kisya cyataho umwanya ntwanda transitioning so abazire bakiryo mu transition phase nitwa bashomesa niyo ticurumu abo kujya ngo tukatumanyirire area old curriculum yabetari based on this konka hati nibetabwo gwire okubanza bakashomesubwa bakacenga bakarebe burungi ebiryo muri yeje nana area then bakabasa kugira ki bakajya acceptinga kurongi amazima nenongi ahakuba neyegeso mwana okwebisaho before umwejare nashoma kugera nishoma ko ba doctor obwa doctor bwarema very future yakomaho konko bwa hati nubwo ko baruho nayega at least nabayine kinda harubaju ecyaruho nareberamo kandi cyakubasa ku benefitingiramo in case kariye yabira yine on mind yabataji fulfilling ekinde kinkureba ngo abazira bashemerire kujwero kaminga no kugira ngo neyegeso kwebisaho okozese mukono yawe ukabasa kwebisaho twakira mu era eyo kurorinda umurumu deko mwana anje ashome accountants ninga ene yatha course rero kaguma nogira niyo ndarebero hata umurumu wabo atagutungire ni cyane kimanyisa mu future yakomaho kunga hata hano basa kugira umurumbo ko gwashoma medicine kongo shange ko shoma kurunje kapentore yawe ninga orgaho ushango ine side income so hati in this curriculum amazima tucemerire kuginegerectinga aha kuba neyegeso umuntu okweyiya akagira kinde kiyayongeraho otarebire aha murumo gwenye no goshomere kongera yecho wagambo omuzeye we participation yene ho muri yeke omuzeye okushoma ko mwana kugira ngo no mushomesa wenkana warushomesa omwana ashoma muri ingwe 3 ninga n'umuntu mukuru we no kwenda kushoma we nashoma muri ingwe 3 omuningo wo kubanza no muzeni warupaza kushomesa umwana kumushomesa ebintu by'abantu bakora umuka ebintu ebitungo kutubaho
ebintu byomuka nko kurya kugenda kugamba kuri bintu abazaire no banza kwegesa abana so mushomero so kwanza omagara g'omwana n'omuzaire so omuzaire tashimire kurekwa enyuma omukushomesa omwana ogundi omuhanda ogw'omwana okushomeramu n'okukwata fees akatwara omushomero akashashura omushomesa akamwegesa amagezi we omwana gataine akamwegesa ate ekitwazibwa kiti akamureka ashashura fees omwishomero omu learning environment ogwo n'omuringo ogundi omuringo gwakashatu hati oguturuka na gavumenti ogwetiremu amaani nigwo kweshomesa omwana akagira ati kanyiyo ekintu eki nkoku principal yagamba kanyiyo ekintu eki ndeebi oyo omwana omwana yakora nk'emotoka yarundana eki yareeta aka yakora emotoka yagitaho yagira ati omu by'emizaano yaabo yareba pikipiki yagira ati oyo yakora pikipiki mwesha omupiira kanko ekikorera ekyahansi munonga emipiira y'ebirere abaana titokora emipiira yitu nati nibabikora agira omupiira arunda ebirere ataba ebinyaatsi mwena akora omupiira abandi bagira omupiira guri ogubakugura wagenda kukora omupiira gwe mbwenu kwegesa omwana akamanya ngu nabaasa kwekorera ekintu nanka ogwo n'omuringo gumwe ogwa skills development ogwa skill based hati ogundi n'omuringo ogu abaana barikwegesibwamu okubashemereire kukora baraga aha mirimo yaabo ekyokureberaho abashaho banasi ba midwives abarikubeija n'abandi nibabegesa ekibakweta hands on omushahokazi nibamwegesa theory manya bihanke ebyona konka omuzarisa ningashi omushahokazi yagenda yayega akakwataho akazarisa akakwata omuriro akamutera ekikatu bakareba mbwenu hands on hati gavumenti nikyetiremu amaani nambwenu omu mashomero agaitu aga training institutions ag'abanasi hati abaana nibashoma okwezi kumwe ekibakweta placement ningashi kuruga omu ishomero omu setting y'ishomero babe barimu nibashomeramu bakaza omu marwariro kukora ekibakweta placement ninga practicals hati bagira ngu bashoma amezi abiri abaana baruga omu ishomero bya theory baruga omu class babirugemu bashore baze omu marwariro bashangayo abarwaire baze omu reality bashangayo abarwaire bari abantu okubarikufa bari abantu okubarikukira bari okubashemereire kuraguriraho bari obwana babukirize mbwenu omwana akaraze kukurufayinga omushahokazi yaza kukurufayinga yaza kuruga omu institution arugemu naamanya ekyashemereire kuza kukora bitu kutara kumureeta mukamuta omu classroom mukamwegesa eki nka 2+2 ngu ni 4 akakikwata hati gavumenti egizire ngu skills based competence based development hati nibyo turimu hati kandi nibyo gavumenti egendire kukora nambwenu nitwe abayevereni hati eki tuteeha amaani abayevereni tuteeha amaani abaana baitu baine ahi bakushomera twine abaana nibashomeramu abaana nibaza heeru twine MOU ningashi agreement tukora n'amarwariro agandi amahanga heeru abaana baitu tubatwara namu ninyuma tubashomba bahumurikire tubashomba tubatwara omu marwariro ago kuza kushangayo abarwaire bakabakoraho bakega hands on experience yego nyabo well nanyenda wagira nti competence based curriculum hata no bareba bagirira mu secondaries bakagintroducinga konka hariho programs ezabene zigikozesa already hati nkitwa munasing twine competence based curriculum aho kushanga omwana nomuteko mukerasa yega mu theory kake konka mutwara ha word kugira ngo amastering okukwata ha murwire kuba no kukwataho hands on so obeno shanga nkaba umwe nabatwara obwire buke konka mwe nitwe ka Evelyn njo kurebera ito mwe products abo tukushohoza nababo
Yes. Nagaruka kandi wa Dr. Nathan Karema turugire kureba mu makuru report kurwa Auditor General 157 local governments wahati harekizo cyo kugira ngo babaze ko mbarebe amashomero gakwingana igana 36 gatine science laboratories kandi bibiri inshanju gotigine equipment ya science laboratories. So obwira butushiyo strugglinga abo kwa baheza reporting n'amashomero gandi gari mu mberambi bine accommodation facilities zabeji na n'abashomesa obwira bu Uganda kiri kustrugglinga na nebyo nogira ngo bugwire kandi ubwo kugira ngo tutasi muri ukaricura biriya byogine ebiri essential tutaka basize ntuje kubasa ebyo byo kukozesa kwegesa abana hand zone kandi ebimwe bitwakomeye twinenga initials ngihanga tushiri kustruggling ebara mnonga Ministry of Education etweta etwegesa bakamba amashomero otakatiri ishomero atakore certificate kugishomero oshemeye kugira skills lab eri well equipped kushomesa mu abana bije bagikebera bareba ngunuko babona kure certificate bareba yabo ne library umwe abana bari hebitabo bakabishoma bakwa certificate bareba yaba abana bine classrooms nangu no kuzipima bazipima bajya mu classroom nengane eti ahari eti ubuhangu bareba yabo ine offices z'abashomesa itwe mweni nkweto jomu Evereni Health Training Institute witu urebi twegese twereke skills lab yitu twereke library yitu nungi twereke abana abakushomera twereke oburaro burungi bwana bitu bakwaramu. So ningira ngo ba proprietors ningashibaka abarkwenda kuba bamwe abarkwera government mu kushomesa abana beitu batakatandikire kushomesa abana no kureta abana mu ishomero bashimiye kuba bine bintu biwagamba bashimiye kuba bine skills lab umba kwegesa mu abana ebintu ebyo bashimiye kuba bine library bashimiye kuba n'oburaro bw'abana bine abine classrooms za kushomeramu bashimiye kuba abashomesa bakutama officer principal na handi bashimiye kuba bine baba tabine tabashimiye kuba biguraho ishomero eryo. Yes, konke kibuzo cyanje tuhacigarukamo ubwiro bw'Uganda chine amashomera gaciro kustruggle ngo muri yebi nogira ngo twayetebekanise kugira ngo tugumize mukanda neji new curriculum eriyo negendo misho kwegesa beje bintu bitarumwe na mwe kanda bamwe batarkwebasa imwe birebire nangwa no mashomero ga government uriyo munyankore kazi yes efumu y'abanyankore no jumanye kugera nkamwe nugo muganda kamwe nugo muganda hati tokpasa kwiruka utabanze kugenda kutambuka hata amashomera agakucumbagira konka as long as headmaster na ba management bane bakora nubongeraho n'ikirungi amashomero tukakwasa kugira byona ijo president akanda ashobora ikintu cyo kwata mbora kimwe utakwata byona ukakwata byona bakakurema so kimwe so amashomero agakugamba agatine za lab nibakimangu twabine so management y'amashomerago na PTA y'amashomerago bashimire kutama bakareba kubatandika kutamwe ibintu ebyo mpora nanga amashomerago government ne bahwera itoba private government kutwera munonga ntwirwanaho tubanyage mwagendaho wareba konka kandi government tutaka twe certificate ebanze yatwijuma mbwene obuzibu byo mu government amashomerago government bwino n'obuzibu na muntu kwasa kushanga ishomero ya private nguriya okankabukire abana bashomera heru mu miti no tokubashangamo konga amashomerago government ishimye kutama amani kureba ngo yag improvinga na yatamu skills lab yatamu za library yatamu ibintu kebyo kwandi byetenga I agree with you ngo amashomerago ashimye kugira ibintu ebe kwegesa mu abana kandi biri modern ojojo tayiro mu vire no rebi ojorebi twine ebintu ebiri modern wano gambiro tom omukazi na azarati twine modro mujeta modro
modro eyo kumurika oturi omukazi okuzara ngu omwana okuzarwa ngu omwana yaheza kuzarwa wana wegesa omushiki okuba kumukwata baheza kumuzara noba mwine omwana aho oyereka omwana ogwo kwega omwerekera ha modro egyo njo areba akwate kyokuba nogamba kyetegereza akikwataho rero ati some practicals kuri hands on principal agamba hands on ahishuka ebyabe nayega kuri omufyore no practicals hata abito practice kuriya yahikayo hata ahamurumu so I agree with you ngo mashamara gamwe tugine bintu ebi konka bashimye kutaho uburyo kubikoraho jubajuba bahagumizamu system tekuzagaruka nyuma competence based system education tekuzagaruka nyuma kuyaho kujimprovinga abantu bakataho uburyo ekagendo misho ebere mnoka nagarika kandi wa principal priva hariho abeji abari kufitinga mu old curriculum kandi hariho n'abeji abakufitinga mu new curriculum ejeri competence based okoza ibyo mukono so wano assessing nkiwe nkomushomesa abana aba babiroka abayambo tariho umwana ari gukora byo mu kintu cya practical kandi ari umwana ari gukora byo muri erengora yitenkuru konka kandi atwine new curriculum kandi umwana ogwe ayine kushika twine kore naye hayo result for yo gwe atakuza kutunga certificate yes kandi bona bine kushika wabare munongo mutebekanisa wa program nanoreba all the curriculum ombogufu ningerani aba bana bato abenti spoon feeding haraba kwenda kuba spoon feed konka mwena hati government eriho negera ahabwa ncho muntu bamo spoon feeding ahabwa ncho batakwereza opportunity ni wokezura okagire cyawe cyo wagira twonka kandi akaninkamanya kunkubasa kakora ukabasa kunyamba mwene hati government eriho negeza ho kutwihamu kugira ngo omuntu akure arukumanya niza kuzo mu kirasi banshomese secondary njeze level nukoko na university obo wajeza oshitamotine ideas zo mutwe kuba to kwenda kuteka noza kurinda ngo abanze bakugambire ngo neki in fact no umwe naza kushitamarinde muzeya murondera umurumo kuba niyo nkore yagizere ki eriho yakurire haro agenda yo kugira we shall start from nursery to primary secondary university and that is the trend tuzaha murumo no murumo umwe bagukurondere babatagukurondire noza gumomo ko mu comfort zone konka hati competence based negira ngugira amagezi ni woyeteka teke yeyiye obase kugira otapana konke iki kidomora nafumura aha na hari yankafumura nkakitera nkamasha nikibasa kube 10 cenjoki nkiteka hari yanjoki zizemo nanyenyekire makasente mwena hati yo competence based echo niceroho negera ki negeza ho kututekamo where wambuza ngo abeje baberabo haro gumwejo ubukurema we naenda kuba spoon fed kana haro nubwo ari kugira ati nyowe narebeje sumunye ndakumanya kiri umuntu abona abeje babere kuko haro naru kujanga arara kutegeze kumbuza umusumo umwe haruki. Those are two different learners. I want two different learners. Konka hati kutukwesa kubatunga hati nyo for instance ndiyo mushomesa ni shomesa Evelyn koko wakigamba kandi aba abeja bontu batunga aba old curriculum na naba new curriculum konka bona twine kubata hamwe tukabaguruminga tukabihamu hasa tontu baguruminga itwe medical hati nkomo nursing ntontu garuko mu competence based ekibujeja mu competence based kandi tekwa kumwihamu yahika hawodi iwe ngo mushaho oshemeye kumanya hato mubwire kare yija inshemerire gukora ki hati ntimanyisa ngo twantwendo riyo wa old curriculum no kushitama karinda ngo bamugambira mu rwire yija jiro taking blood pressure ningashi toraze yo kumweburizo twukashimama akawija gora hano ekizubu n'ikinku yambende so nufiteko kugeza kamutekamo kugira ngo nawabase kureba mwena coping na situation kandi yahikiro mu field embere takamugomera so ntugeza ho kubaguru tubareta hamwe mbwenu umumodoringa kandi omwihamwe cyo kwenda omwegeso bwa soft skills kugira ngo areka kuguma mu old curriculum mu buri kimwe cyo nakitabatora nkwereza so nawe tugeza ho kumwihamwe so imwe nk'abashomesa murengo iki kibanguhire ninga hiningo kucibagumire abo kugira ngo buriya ebire almost 90% bari kuhereza umweji kandi hatiya haro percentage y'umweji arukora niho ngo mushomesa ukakora
webare munonga mwe noreba kuba ku introducing a system hati babanza babeta nimwe baba mentoringa on how to approach abantu nkabo so tikitugumire munonga kubito turi abatendeshe of course bakatwegesa ubwo mweji yija ati no muhando ringota ubwo yaba ryati no muhando ringota so tikitugumire munonga nebija tubakira tuborientinga kandi tudiringa nabo buri mwe kwa kuyija note ko kumuhandoringa nko kwari kandi omwihe mwe cyari kwenda akuba no manya ngo gwo gwari yo hands on inyenzi yo mu field nuwo warashange yo kandi warakwate nakwita ya nakwita wabo tamwihiramo so note ko kumwiha mutye kugira ngo mbwire bo ndisha bariki Dr. Karema ubwo hati no turakutunga beji konka kugira result zishohire bajango haraho kutunga result 1 abumisha kutunga certificate kandi haraho abo bataqualifyinga kutunga certificate yewe ngo mushomeso mutendeke kandi umuntu ari kucara kwakira beji umwana ugo tatunga certificate no muhabura gukora hati kangambire AG competence based learning skills development tekwikiriza omwana wena kuba useless taro mwana orukugwa ngo guhato gwa tate ni mugasho nabagize ngo hariho kandi okushanga ngo eti yatunga certificate mwe nabunza kaga atogo tatunga certificate ntimayisa ngo yaremwa za siore yaremwa project yabe nakora byona byaremwa mbwino agarukemo konka hariho umwana urukuremwa ebyasiyoreze bakubana bakora paper 1 paper 2 paper 3 akije mu project ushanga ene mbwena hati nkasi ni ya 4 yaba ine omukintu echo naba aine grade nungi munongera kwasa kumukiriza areke kumuza mukuzo musini ya 5 na 6 achame a branching azumukombeka kwara abeine project yari mukombeka atandika ibyo kombeka haza byegere kimwe yaba norengo nakora ibyo kombeka ibyo kora nka umwana ayina nagezaho kwega nkoko umugati namanya kuri mugati mwegese a branching kandi a excelling akora mugati mirungi hariho hati business izire yo kudikora decoration it's very big business abantu batunga sente nyinyi muno kudecoratinga hata abantu banya umwana akakora project yo kudecoratinga akajya akashengeke akadecoratinga je akujoka mukebera ukashanga ine grade A yagumiza mu yataho umwana ogo no wala yayemiro kugira ngo definition ya atom nichi ngo putting our words what definition of atom is weko nkana amanya kukora akantuke akihamwe sente agumize muri kintu echo kimutambire abo kushoma kona ntwenda kutihe mu ekiratambire nekiratambire ihanga hatka kuba yigire kintu echo agenda yachikoraje ne hamwe sente nori wagumize mu na university nachi na wari hamwe senteze nashanga no nawe hamwe na senteze hati nicho bagize ngo hatakaje umwana uwagwa ngo nawo kwaya gwa theory kandi amasa nabasa gukora practicals namuntu waza kwetegereza mu kumakinga ebya senior 4 harebe ya project cyo bakweta project ushanga ine first class project kandi kunubamba kuri ibindi byona gwire ntakushwirisho kugamba nindeba wagira ngo umwana nabasa surviving kunkanye woniwe ntwiciriza ngo ebhandiko nimiyetagwa yes nakuburuga wagenda zo branching konka kwarabe yes katuje munakore mugati naenda kukorana nimwe muza kugira ngo twereke bandiko byo kugira ngo tende kirumbekare kandi nje mayizangu ate imyanya nimice ninjira hariho abindebere nibije harimo aba carpentry harimo aba nursing nko kumwagamba harimo aba engineering abakanika harimo abebarani abo nibo bize namwe mbaheza be certificates konka haro habamwe okugira ngo nabari umurunja mu gwa gukora konka kandi bandiko tiyabe nga hati senior 4 certificate taji eka ngambere Olivia nazagarkayo ninga tarunga ankoreka tene hati area
eri kuruga mu sente etiine training ahiri bwana nangu bakwegesa okubakora ishokye ujutunga certificate hariho ishomero tekino ku rusukuru ebakwegesa abana okubashimiye kuri ishokye okiguraduatinga bakwereza certificate yawe kugira ngo ogumwe cyaguraduatingire omusaruni okibano wenda kuzakora ebya numanya ngo na house girls hatuma ba certificates house girls ba maids kugenda bakaba traininga okubashimire gukora okubashimire kwera okubashimire kuteka okubashimire omwana ba mu certificate ngo ni maid trained atunga certificate agenda akibana rumurbo atunye trained maid atunga umuntu so bona abakora imirimo ye eyitu yabutosha eriyo mu society yitu yabutosha kakukora umugati kakube okushara ebyara nomanya ngo no kushara ebyara nishoke no kwesiga training batunga certificate bagenda bazoreka batunga imirimo yabo naho cyatakiruga yo murumo kandi abazira bagaya abana beno banje buyaza kukoma amashoke hine cyari ihemu ningo buyaza uza kuba driver we kashati rebo revye engarezi rebo engaro zawe nizingana apana cyo kigaruka amasa yawe engaro tsukwingana esect abantu bingana hatoriya yagumuza yazo mu university aho kwisha n'abasesente nina n'abasesente yazo mu university ubwo atakubasa no ya branching aza kwega motoka yaza kwega kwakanike motoka yazo mu garage yakanike motoka z'abageiga abageiga bagumuza mbazo mu university bagura motoka bagareta makanikogu nawe yagakanika bona batunga sente bari mnonga wagamasho ngabazire turukwendera hariho umuniuka je ninja bench favoring old curriculum umzira abe naye mukava mwana wanje nyenda beroya by force obana endo batakwenda nagira ekibench kirakora na mnongo mu old curriculum umzira imukatunyo wanje nateka kuba roya nateka kuba doctor nateka kuba nurse konka mu new curriculum nindeba ngo neco muntu ari kubahangira umukwisha gukora kandi cyarukunda so abazira bari yokwe abakujema abana kore barukwenda lote by'umwana ari kubasa kandi arukwenda bono bahaburaje kazari mwen kanko somu kishogu atayari TV West mpabura abazeire tubashimiye kujema abana bo barukwenda ngo babikore instead basupporting abantu mu areas zibakorera ngo abantu bakunda abuzo mwana ati okayenze ngo beki karaje tugenda ngumbe national footballer amuguru mpira amunkarije ngatero mpira abe national footballer atunga sente yaro mwana naje atunye woni nyenda ngumbo mushomesa atakama nyenda ngo be doctor hapo yakimujema okushoma ni interest omwana ashimeye kubana akude kintu ekyari kushoma yata kuchikunda iwe muzere wacu mujema omushomesa yacu mujema nimukora busha omwana shebe kubana akunde kintu anyway okamuhwera akachitunga abazetu bashimire kujema abana nyina ngo be doctor nyina ngo be engineer no ngo biki konka cyo pasa gukora no kugesa omwana wawe o doctor nakore iki ni area nungi no mushomesa nakore iki na engineer nakore iki no mushaho nakore iki na nasa nakore iki omuzasa ukamwereka byona tumweri kiyariwe ni uronde mecho kukunda dena wakachonda muri okamusupport akanda akachikora kunze yes bari mnonga wabana tureba ahatayari West Kanto atwinesganiro n'abashomesa kandi n'abakuru bishomero itendesheri ya Even Health Training Institute turuganira ahari ejikarishura mwensia ya O level senior 1 senior 2 senior 3 senior 4 kandi nuko kwasa kwera umweji wawe iwo muzire cyo inekora hamwe na umushomesa turukuhendera principal witendesheri nani shabango ombigambo bye usibure ari kutureba programmage webare munongo mutebekanisa wa program Madam Olivia hamwe n'abantu bona abahono bareba programmage amwe no twatwizere hano gamba competence based curriculum
kandi ninshaba ngu abaturikireize abe abazaire abakwasa kuba batakubiri bariho nibagezaho kureba porogaramu yo kugenda bagisupportinge kandi basupportinga abeegi babo nuko bamanyisa ngo hatitwa abashahwitwe competence based niyo tutwiremo namwe nitwa Evelyn tutwire nshomesa competence based curriculum niyo tukurata na hata beegi turiho ntubakira results ze cyakana bishohwire abazire bona bine interest okushomesa beegi bushaho amazima twatandikire ku admissions na bursaries ziriyo notubakira bije bashome yeba mnongo Olivia nenda kubasya mnonga okutweta kuganiraho n'abazaire n'abaana kandi no kongera kuhamuza abazaire ngu okushoma kuhindukire abazungu bayine bagambe yena ngu if you don't accept change will change so tine kuranga twatambura na change okwiri ebintu okubiri mwene nkito ba Evelyn Training Institute twatandikire tutire amani abashomesa beitu twetira abantu babegesa mama icyo kora hati abana bita bari kwijana batandikiraho buri kimwe cyo tukine namwe tweta abana ngo bije tubahereze imyanya batane kushoma hari abandi abana abakuremwa okushoma habo afizi kuba nyingi hatukirebiremo na principle twajya ngo abaje tubasharireho bije konka abo tukusharira habo nawe kwa bashirege kandi abakuja kare akwa bashirege umwana batiye mamani mwene yatiye mamani yakirege munonga nawe muhereho nawe muherezo ka basari nabo cyo ntubenda bije bare principle abahereze imyanya bari mnonga kandi mumwe bari kwija tutayira ho Katayari West kandi tukabasa ko bantu tugana noreba tukaganira na mnonga kwatagenera new curriculum nimpamye muzira ryokwe wayengera kugicenga niwe arabakota ba guardians abakona bahera abana fees kandi ukama tuition yawe na fees yawe echere kora nabandi Olivia Kamsime umuhereza wawe wiceze kusiburaha izoba runji otarga Hatayari West. Mucha tompo twizi kunaruha nkashomaho otwizi tuha